Dobar dan, ja sam Amir Kovačević, dolazim iz Tešnja. Djevojka Sokolu zulum učinila, zulum učinila, goru zapalila. Aj san zaspala, aj san zaspala, dilber sajma u bašči. Aj san zaspala, aj san zaspala, dilber sajma u bašči. Evo sad gledam način na koji pjevate to, stvarno trileri su tu, sve je lijepo tu. Samo kad bi položaj glave možda bio malo drugačiji, da ne izvlačite vrat, odmah druga boja se dobija vokala. A mislim da imate jako lijepu boju kad bi vratili, znači, samo glavu nazad. I, znači, to je jedna moja opaska, onako prva koju sam vidio. A ovako što se tiče ovih stvari, zaista lijepo i korektno. Evo, prvi put čujem za položaj glave, to je baš jedno dobro iskustvo. Korisni savjeti. Tako je, korisni savjeti, ali bit će bolje volja. Hoćete li dalje poslušati te savjete? Pa naravno da hoću. Znači, to su dobri savjeti od dobri i vrsni muzičara, interpretatora, tako da nije to problem nikad.